ariko ahantu henshi Kagame ari FARDC efite obushobozi bwo kuwamutwikira kubera ne hagari n'abantu bamwe abantu either abantu babamo cyangwa abantu barahunze. Urabona ukuntu bari kurwana ngo atinjira muri Sake kubera iki? Sake hari abaturage benshi, hari abantu benshi, niyinjiramo kubera ari umwiyahuzi kuwamukura bizagorana. So bakavuga ati hano twarwana ntabwo ushobora kumwemerera. So iyo analyze ntabevuze ngo abaturage ba Kongo bari less ku baturage bo mu Rwanda, no. Ariko byibura biriye bibombe uko bigenda hariya, chances zoko bizagwa ku baturage muri kurasa M23 ninka 15%. Mu gihe wohereza ibi bisasu mu Rwanda, chances zoko bizagwa ku baturage ninka 95%. Urabibona? Iyo niyo analyze abantu bari gukora. Ntaba ariko abanyarwanda bafite value nene kurusha ya Kagame, no. Ariko sinshaka kuvuga uduke bashobora mu Rwanda, hari uduke bashobora gushikamo ebibombe abaturage bakaba batari affected. Ntabwo ndi buhavuge kubera ko ndabizi ko biri muri gahunda wenda bizaba, ariko ni hakeya, ni nk'ahantu hane gusa. Imvura y'amasasu igiye kongera kumvikana Isake. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumenya amakuru ko abarwanyi ba M23 bari gupanga ibitero karundura byo kwigarura umujyi wa Sake, cyateguye ibitwaro bya rutura byo guhereza isomo abarwanyi ba Sultani Makenga bivugwa ko bashyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Amakuru aturuka Sake muri teritwari ya Masisi aremeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rizifasha ku rugamba bahanganyemo na M23 baryamiye amajanja mu kwitegura imirwano karahabutaka ikomeje gusakiranya ingabo n'uyu mutwe wa M23 wa Sultani Makenga. Kuwa mbere ku tariki ya 18 Ugushyingo 2024 muri uyu mujyi hiriwe Gahenge, nyuma y'ibisasu karahabutaka impande zombi zagiye zohererezanya ku cyumweru gishize. Kuri ubu amakuru aturuka Isake avuga ko M23 ikomeje kongera ingabo mu bice by'imisozi ikikije Sake igenzura, ku buryo isaha n'isaha rushobora kwambikana muri uyu mujyi. Ingabo za Perezida Felix Tshisekedi ngo zahawe amabwiriza yo gukubita hababaza M23 ku buryo ngo zishobora kurimbura benshi cyane, ariko iyi M23 nayo ngo yamaze kwitegura urugamba mu buryo budasanzwe. Uyu mujyi wa Sake ngo bashaka kuwigarurira nyuma y'igihe kinini bawukikira. Kuva byibura muri Gashyantare muri uyu mwaka 2024 kugeza muri Kanama, imirwano ikomeye yasakiranyaga M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Isake. Gusa inyeshyamba za M23 zagiye zanga kwinjira muri uyu mujyi, ahubwo zigafata ibindi bice biwukikije birimo na Minova. Kuri iyi nshuro ntibiramenyekana niba izi nyeshyamba za Sultani Makenga zaba ziteganya kwigarurira burundu uyu mujyi wa Sake ufatwa nk'ikiraro gikomeye gihuza intara za Kivu zombi. Ku rundi ruhande, Dr. Charles Kambanda mu busesenguzi bwe yagarutse ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zagambaniye Perezida Paul Kagame mu buryo bw'ibanga rikomeye, ndetse ngo Amerika niyo ishaka kurangiza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Kora subscribe niba utarabikora, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Bafashije Kagame ariko ku nyungu za Amerika. Izo nyungu za Amerika sasa hivi icyo Amerika yashakaga bakigezeho. Ubu sasa hivi icyo Amerika ishaka no consolidating power muri kariya karere, bafite share nene cyane muri Kongo kurusha ibindi bihugu bahanganye nabyo. Amerika ntabejya yebesha ngo ezagira influence ubwayo sasa hivi muri Kongo 100%, no. Icyo bashaka ni share nene kuri hariya mabuye, kuri hariya mitungo muri Kongo. Noneho rero Kongo Amerika yarebaga
Congo n'obuyobozi bwayo bakavuga bati omuntu oshobora kuyorganiza ni Kagame kubera Congo nta muyobozi efite nta buyobozi bagira. Reka tube twekoreye Kagame mu gihe natwe tubona ibyacu. Igihe bazahagurukira abanyakongo bagashira wenge ku gihe tuzakora business nyayo. Ni nayo mpamvu Obama yakoze ririya tegeko ryabuzaga ririya ya blood diamond za Congo. Yeah. Babikoze bavuga ati akabyamwe cyangwa Sierra Leone ririya tegeko ntabwo ryari baga muri Sierra Leone. Oya, Obama yakoze itegeko ryeba Congo kubuza amabuye ya Congo kugenda kwinjira muri Amerika. Okay. Congo Obama avuga ngo mwakabyaramwe niryari hazaboneka umuyobozi muri Congo uzafata responsibility z'igihugu cye agacunga imipaka ye. Turakeneye aya mabuye ava muri Congo, ariko twewe nka Amerika ntabwo dushobora gukomeza kuba pari yobo obujura n'obwicanyi. Inzego za Amerika muri iri tegeko, inzego za Amerika zigomba gukorana na Congo kuzana guhindura ubutegetsi muri Congo kugira ngo babone abategetsi bari responsible. Now, habonetse Tshisekedi ara consolidatinze Congo. Amerika ATF turaruhutse. Twari twarabuze amabuye y'agaciro atugiraho anyuze mu bindi bihugu kubera itegeko twashizeho kugira ngo tutazabe abantu biba basawurya mu ndu. Reka tujye gukorana na Tshisekedi direct na Congo. Dinako wabonye Tshisekedi bamusamira hejuru. Ikindi kintu Tshisekedi afite avantage hejuru yo kuba ashaka igihugu cye kibe one, kibe consolidated. No muntu wakuriye muri Western world as values open market ya US. So abanyamerika bati tubonye umuntu tuzakorana, noneho umuvuna mweto Kagame twari twekoreye umusaraba tugombe kujugunya muri pubeli. Aho niho havuye, niho hatangiriye ibibazo bya Kagame. Nako Amerika yamubwiye amaso ku yandi ngo dushaka ko ubutegetsi mu Rwanda bwahinduka. Ebyo Kagame yabifashe nkaho ari umukino, ntabwo yamenye ko biri serious. Aracyari muri biriya bya kera ngo Amerika ziye ndirimbo bazita gute ndirimbo za kera ziye zizarimo. Ariko sasa hivi tuli kuizindi ndirimbo z'ubu, sasa hivi tuli muziki w'ubu sasa hivi. Kagame we aracyari muri za zindi zataye igihe za kera. So icyo kibazo cyanyu ngewe uko mbibona, Amerika nta kintu na kimwe eri kubeshamo. Hagati wa Amerika eri gukata deals na Congo. Bari gukata deals zikomeye na Congo. Aho Kagame agomba kuba very careful. Kubera ko sasa hivi Amerika ikintu ishaka cyambere ntabeshaka ko Congo yakira iki kibazo cya Kagame bafashijwe n'undi muntu uretse Amerika. Congo ishaka ko Amerika ishaka ko ariyo izakora igikorwa cya nyuma cyo kuvanaho Kagame. Iyo ni Amerika. Niyo mpamvu Amerika kuwiye ngo oya twewe na hamwe twabuye Tshisekedi kugira kuganira na M23. Na hamwe twabuye Tshisekedi kugira kuganira na Kagame. Aho twewe tuhagaze kuri area ya Rwanda na Nairobi. Ni nayo mpamvu twabonye Amerika
evaniraho ziriya mbogamizi zose bari bashyiriyeho Kongo zo kugura ibirwanisho. Ni nayo mpamvu twabonye Amerika ejo bundi egurisha ziriya ndege ikirimbuzi vuba ikazigurisha Kongo. Ibintu bidasanzwe kuba Amerika egurisha imbunda zayo zigezeho za mbere nshasha ikazigurisha ikindi gihugu, cyane cyane igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Uyu munsi inama yemeje gutanga inyongera ya miliyoni 20 z'amayero yiyongera ku bufasha bwari busanzwe biciye mu kigega cya European Peace Facility mu gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda RDF mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. EU yavuze ko aya mafaranga azakoreshwa mu bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibikorwa byo gutwara abajya muri ubwo butumwa bwo gucunga amahoro. Ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko kuba ingabo z'u Rwanda RDF ziri muri Cabo Delgado byatanze umusaruro mu kugarura amahoro muri iyi ntara. Joseph Borrell ati kuba ingabo z'u Rwanda zihari byagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura ibintu by'umwihariko muri kiriya gihe ingabo za SADC ziherutse kuva mu butumwa bwazo muri Mozambique. Iyi nyongera y'amafaranga ni ikimenyetso cy'ubushake bwa EU mu gufasha Afurika kwishakamo ibisubizo ndetse na gahunda ihuriweho n'isi yo kurwanya iterabwoba. Azakora kandi mu nyungu za EU mu karere. Aya mafaranga yakabaye yaratanzwe mu minsi yashize, gusa kutumvikana kw'ingingo yo kuyaha ingabo z'u Rwanda RDF byatumye bitinda, ahanini bitewe n'ibirego bishinjwa u Rwanda mu gutera inkunga abarwanyi ba M23 mu ntambara ikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakoze ingendo zitandukanye mu bihugu by'Uburayi agaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku mutekano w'igihugu cye, bityo ibihugu bitandukanye cyane cyane bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byagiye bigaragaza ko bishyigikiye Perezida Felix Tshisekedi muri urwo rugendo rwe rwo gusiga icyasha u Rwanda. Ari nayo ntandaro y'uko ibihugu by'Ububiligi n'Ubuholandi byari byaranze gushyigikira ko ingabo z'u Rwanda zihabwa iyo nkunga miliyoni 20 z'amayero. Aho ni ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda RDF zamaze kwemererwa guhabwa inkunga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika cyangwa se amayero nk'uko byanditswe ku bitangazamakuru bitandukanye. Nanone kandi ku rundi ruhande mu karere ka Ngoma ukekwaho kwica Nduwamungu Pauline yatawe muri yombi. Tariki ya 15 Ugushyingo 2024 hakwirakwiye inkuru y'umubyeyi wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi akagari ka Rubago wishwe urw'agashinyaguro, aho bamwishe bamukase umutwe, igihimba bakagitaba mu kimoteri, umutwe ukaburirwa irengero. Amakuru aturuka mu murenge wa Rukumberi aremeza ko umwe mu bakekwaho kwica uyu mukecuru Nduwamungu Pauline yamaze gutabwa muri yombi. Nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye bibitangaza, amakuru aremeza ko uwatawe muri yombi ari umusore w'imyaka 19 y'amavuko ngo wiyemerera ko ari we wishe uyu mukecuru, kuko ngo yanamaze kwerekana aho yajugunye umutwe wa nyakwigendera mu bwiherero. Itangazamakuru ryagerageje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha RIB inshuro zose bahamagaye uru rwego ngo rugire ibyo rutangaza, ndetse n'ubutumwa bwandikiwe uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ntabwo rwigeze rwitaba telefone cyangwa se ngo rusubize ubwo butumwa barwandikiraga. Niyonagira Natalia, meya w'akarere ka Ngoma, aganira n'itangazamakuru yavuze ko ukekwaho kwica uyu mukecuru ubu yamaze gutabwa muri yombi. Meya wa Ngoma akomeza avuga ko nta makuru menshi ashobora gutangaza kuri iyi nkuru bitewe n'uko bikiri mu iperereza. Nubwo nta byinshi biri kuvugwa mu itangazamakuru ku rupfu rw'uyu mukecuru, bamwe baganiriye n'itangazamakuru bakomeje kwibaza ukuntu umusore w'imyaka 19 y'amavuko yonyine yaba ari we wacuze umugambi akanawushyira mu bikorwa wo kwica umukecuru urw'agashinyaguro. Bamwe bakibaza aho uyu musore amateka ya jenoside yakorewe abatutsi yaba ahurira nayo,
kandi akiri umwana muto, akaba ari naho bahera basaba ko hakenewe iperereza ryimbitse ku rupfu rw'uyu mukecuru, ngo hamenyekane ukuri kwimbitse ku cyatumye yicwa bene aka kageni. Turabashimiye cyane, tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.